Distinguished guests, ladies and gentlemen, please stand for the Deputy Lord Lieutenant, His Excellency MPE, Mayor of Newport, Excellent Martin Callaway, and the Mayoral Party. Please be seated. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we are gathered here today to mark the passing of Her Majesty the Queen and the accession to the throne of King Charles III. Whereas it has pleased Almighty God to call to his mercy our late Sovereign Lady Queen Elizabeth II of blessed and glorious memory, by whose decease the crown of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is solely and rightfully come to the Prince Charles Philip Arthur George. We therefore, the Lords Spiritual and Temporal of this realm and members of the House of Commons, together with other members of Her late Majesty's Privy Council and representatives of the realms and territories, aldermen and citizens of London, and others, do now hereby, with one voice and consent of the tongue and heart, publish and proclaim that the Prince Charles Philip Arthur George is now, by the death of our late sovereign of happy memory, become our only lawful and rightful liege, Lord Charles III, by the grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and of his other realms and territories, King, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith, to whom we do acknowledge all faith and obedience with humble affection. Beseeching God, by whom kings and queens do reign, to bless his Majesty with long and happy years to reign over us. Given at St. James's Palace this 10th day of September, in the year of our Lord 2022. God save the King. I now call upon Councillor Jason Hughes to read the proclamation in Welsh. Gan ei bod wedi rhyngu bod I ddiw holl a lliog, I alw I ofal yn ddiweddar sofran yr eglwyddes frenhines Elizabeth yr Ail. Ofendigaid ag ogoneddus goffadwriaeth. Mae goron teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon o blegyd ei hymadawiad wedi dod yn gwbl ac yn gyflawn I ran y tywysog Charles Philip Arthur George. Yr ydym ninnau felly arglwyddu ysbrydol a thymhorol y deyrnas hon ac aelodau y dyr gyffredin ynghyd ac aelodau eraill y gyffryn gyngor ei ddiweddar fawr hydy. Cynrychiolwyr teyrnasoedd a'r tirogaethau hen aduriad a dinasyddion Llundain ac eraill yn awr yn datgan ac yn cyhoeddi drwy hyn yn un llais ac o galon a thafod unfryd fod y tywysog Charles Philip Arthur George bellach o blegyd marwolaeth ein diweddar sofran o sechrys gofadwriaeth wedi dod I ni yn unig gyfreithlon a chyfiawn ddiledog. Arglwydd Charles y Trydydd drwy ras Duw yn deyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon a'i dinasoedd eraill yn frenin yn ben ar y gymanwlad yn amddiffynwr o'r ffydd. I'r hwn yr ydym yn datgan ac anwyl serch gostenedig ein holl ffydd a'n hyddidod gan atolwg ar ei ddiw. Drwy hwn y mae brenhinoedd a breninnesau yn teyrnasu, bendithio ei fawr hydy a hir oes hapus I deyrnasu drosom. Rhoddwyd ym Mlas St James y 10fed dydd o fis Medi ym mlwyddyn yn arglwydd 2020. Duw a gadw'r brenin.
Thank you, Councillor Hughes. Diolch yn fawr iawn. I will now end the proclamation as traditional. God save the King. 3 cheers for His Majesty the King. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Thank you, everybody.